svima. Mi smo govorili o pčeli na ovom kanalu i o pčeli ima jako mnogo toga da se kaže, tako da smo praktično posvetili pažnju uglavnom arhitekturi kod pčele prošli put. Ima tema koje su možda više zanimljive za neke stručnjake, specijaliste, ali mislim da je jedna tema koju još nismo dovoljno pokrili, a koja je bitna i interesuje većinu populacije, su pčelinji darovi. Dakle, ono što nam pčela daruje kroz svoje proizvode i kroz svoju aktivnost. Tako da sam mislio danas da kažem malo više o tome. Dakle, generalno govoreći, treba da imamo u vidu da je pčela eusocijalni insekt, što znači da ne može da preživi izvan zajednice i da možemo da posmatramo pčelinje društvo kao jedan superorganizam. Tako da pojedinačna pčela ne može mnogo da doprinese, ali čitavo društvo praktično proizvodi sve to što pčele mogu da proizvedu. Dakle, ja ću nabrojati sada sve te proizvode, ima ih 7 različitih darova koje pčela daje čoveku i onda ću ukratko reći malo o svakome od njih. Naravno, ta tema zahteva mnogo više vremena, ali eto da dam neku skicu, platformu da ljudi mogu sami više da istražuju, a također postoji čitav poglavlje u mojoj knjizi Medonosna pčela evanđelje prirode, tako da ko je zainteresovan može više da se upozna sa tim, ima velika lista referenci tamo u vezi zdravlja i različitih pčelinjih proizvoda, a također kompleksnost tih proizvoda je takva i broj različitih hemikalija i njihova imena su takve da ni ja ne pamtim to sve, ali ću neke najosnovnije stvari da pomenem u ovoj prezentaciji. Dakle, pčela nam daje 7 darova, najveći od tih darova je oprašivanje. To nije nešto direktno što pčela proizvede, ali zapravo većina voća, povrća i industrijskih biljaka su zapravo proizvod oprašivanja pčele. Bez prenošenja polena sa cveta na cvet ne bi došlo ni do oplodnje tih biljaka, ni do formiranja organa i semenja, tako da ne bismo imali ni seme za iduću godinu, a ne bismo imali ni hranu. Samo jedan primjer, recimo za badem, u Kaliforniji se proizvodi ogromna količina badema, preko 400.000 hektara je pod bademom i tu je glavni oprašivač pčela, tako da iz čitave Amerike dolaze pčelari sa kamionima da donesu pčele za oprašivanje badema u Kaliforniji, jer po jednom hektaru je potrebno otprilike 2 do 4 košnice da bi se dobro oprašilo, a što znači da za tih 400-450.000 hektara badema u Kaliforniji je potrebno 1.000.000 košnica. Tako da je to ogromna armija pčela koja radi i računa se da u Sjedinjenim državama, i to ja imam podatke od pre 15 godina, 10-15 godina, računa se da su pčele svojim oprašivanjem donosile Sjedinjenim državama nekih 14 do 15 milijardi dolara. To je sad verovatno znatno više, a to je 100 puta veća dobit nego od samog meda. Dakle, prodaja meda i tržište meda je znatno manji profit nego samo oprašivanje. Pčele oprašuju čak do 80% voćki, negde 30 do 40% povrća i isto tako negde oko 35% industrijskih biljaka, recimo suncokret, alfalfa i tako dalje. Tako da je to ogroman dar čoveku i kada bi pčele nestale, momentalno bi zavladala glad, jer otprilike 50% hrane čitavog čovečanstva zapravo zavisi od medonosne pčele, a da toga nismo svesni. Oprašivanje ima svoje mnoge posebne zanimljivosti, jer ja kažem pčela je čudo prirode kroz koje se direktno vidi Božje staranje i ljubav i prema čoveku i prema svemu živome, a to se vidi po tome kako pojedinačna pčela, dakle, kako se ponaša prilikom oprašivanja. Dakle, kada bi bilo sa stanovišta teorije evolucije da je svako sebičan, kao što je Richard Dawkins napisao u knjigu Sebičan gen, dakle da je svako sebičan pa i da su geni sebični i da je sve borba protiv svih,
onda bi to izgledalo mnogo drugačije i prinosi bi bili mnogo manji. Međutim, šta pčele rade? One kada sakupljaju polen na cvetovima, jedna pčela se specijalizuje i sakuplja polen samo jedne vrste cveta. Mnogo bi efikasnije to bilo za samu pčelinju zajednicu da sleti malo na jednu vrstu cveta, pa onda odmah onaj koji je do te vrste da kupi sa različitih cvetova. Generalno, čitava zajednica će da kupi različit polen, tako da je polen uvek kombinacija različitih vrsta cveća. Međutim, pojedinačna pčela uvek sakuplja na jednoj vrsti cveta. Zašto je to bitno? Pa kad prelazi sa cveta na cvet, kada bi sakupljala s različitih vrsta, polen različitih vrsta je nekompetentan, dakle polen ne bi proklijao i ne bi došlo do oprašivanja i kasnije do formiranja semena i ploda. Tako da je nečiji naravno stvoritelj, se pobrinuo da su pčele specifične. Čak i ako nema dovoljno polena u zajednici, polenom one hrane larve, dakle čak i ako nema dovoljno, one će radije ići samo na jednu vrstu cveta nego kombinovati sa više vrsta cveta, čak i ako će biti smanjen prinos, a to je izuzetno važno za oprašivanje i za efikasnost oprašivanja. Tako da dakle, to ne može da bude proizvod evolucije i to je jedan mali detalj koji pokazuje kako je Bog u pčelu usadio ponašanje koje je jako bitno za opstanak i za službu drugim vrstama, praktično oprašivanje i služba drugim vrstama i tim biljkama koje donose plodove, ali isto tako i čoveku koji to koristi za hranu. I na taj način medonosne pčele, dakle radilice, učestvuju u ponavljanju ili obnavljanju lica zemlje svake godine u ovom umerenom regionu gde imamo 4-godišnje doba. Dakle, svake godine pčele svojim oprašivanjem u proleće i tokom leta omogućavaju da na jesen prispeju plodovi i tako se dakle iz godine u godinu obnavlja lice zemlje, tako da na neki način Bog radi kroz pčele, one su njegovi veliki radnici na zemlji. Eto, toliko o oprašivanju i bilo bi jako mnogo da se tu priča, ali želim da pokrijem svih 7 darova. Dakle, evo da ih nabrojim. Prvi dar je oprašivanje, a ostali su materijalni darovi, dakle različiti proizvodi. Imamo pčelinji mleč, kojim se hrane matice celog života i larve radilica nekoliko dana. Zatim imamo propolis, koji nije samo biljne smole koje pčele sakupljaju s polja. Biljne smole jesu osnova, ali propolis je mnogo kompleksniji i zapravo možemo da ga smatramo pčelinjim proizvodom. Zatim pčelinji otrov, što je vrlo zanimljiva stvar. On jeste opasan, ali ima komponente koje mogu da se izoluju i da se koriste u medicini. Zatim, naravno, imamo med, koji je najpoznatiji od svih darova, vosak, koji se u današnje vreme slabo koristi, ali može da bude izuzetno koristan i zdrav pod određenim uslovima. Zatim imamo pčelinji hleb ili polen i sad tu treba dobro da se objasni šta je onaj polen, pčelinji polen koji se kupuje u prodavnicama. To zapravo nije pčelinji hleb. Pčelinji hleb je mnogo kompleksniji i malo koga nažalost koristi. Eto, to bi otprilike bili proizvodi pčele. Sad da krenemo možda od pčelinjeg mleča. Vrlo zanimljiva materija koju zapravo luče pčele radilice koje vode računa o leglu i naročito o larvama matice i o odraslim maticama. Matica se isključivo hrani pčelinjim mlečem i ona je toliko plodna da dnevno položi 1500 jaja tokom sezone, dakle u piku sezone, a tih 1500 jaja su teži od same njene težine. Dakle, matica dnevno položi jaja više nego što je sama teška, što znači da je neverovatno plodna i da proizvodi organsku materiju na neverovatan način i to može zahvaljujući tome što se zapravo hrani isključivo tim mlečom, matičnim mlečem. Sad, kada se uradi analiza, to je neka beličasta materija slična kao žele,
ali kada se uradi analiza tog matičnog mleča, on sadrži u sebi sve što je potrebno za rast, za brzi rast i za život. Dakle, sve materije, recimo belančevine, ugljene hidrate, lipide, voda, mislim da ima negdje oko 70% vode, vitamine, minerale, sve što je potrebno, dakle to je super hrana. I osim toga naravno ima i lekovite materije u sebi. I zanimljivo je da dakle larve pčela to dobijaju samo u ranoj fazi kada jako brzo rastu, kasnije će se one hraniti polenom, odnosno pčelinjim hlebom, dok će matica to konzumirati celog života. Matični mleč je proizvod žlezda, dakle proizvod tela pčela radilica. I ono što je zanimljivo jeste pčela na mnogo načina podsjeća na sisare. Dakle, iako je insekt, podsjeća na sisare, recimo čitavo društvo je na neki način toplokrvno, pojedinačna pčela nije, ali čitav roj jeste, mogu da održavaju temperaturu, mogu da se znoje pošto donose vodu, pa onda mašu krilima. Isto tako imaju dlačice na telu, naravno drugog sastava nego što sisari imaju, keratinske dlačice, i na kraju, dakle, luče mleko. Dakle, taj matični mleč je zapravo pčelinje mleko i ono što je zanimljivo, dakle, i po boji i po sastavu podsjeća na mleko sisara, a pogotovo kada pogledamo proteine. Jer glavni proteini matičnog mleča su jedna grupa proteina, na engleskom postoji skraćenica, dakle Major Royal Jelly Proteins, glavni proteini matičnog mleča, i njih ima 8 različitih, i kada se pogleda njihova struktura, to su zapravo aminokiseline, dakle pakovanje aminokiselina po nekoliko od iste vrste zajedno, što znači da protein sam po sebi nema neku biološku funkciju, nego je gradivni materijal, jer aminokiseline, različite aminokiseline svojim položajem u belančevini daju funkciju proteinu. Ako imate naređenih 5 istih aminokiselina, pa onda 5 drugih i tako dalje, očigledno je da taj protein nema nikakvu drugu funkciju, nego da bude kao jedna gomila cigala koja će se koristiti na gradilištu organizma, dakle da se izgradi telo, jer onda će matica i mlade larve koristiti te aminokiseline da brzo grade svoje telo, ili u slučaju matice, dakle da proizvodi jaja. Sad kada uporedimo te glavne proteine matičnog mleča sa recimo mlekom, onda i u mleku postoji gradivni protein koji se zove kazein, gde su samo naslagane aminokiseline za brzu upotrebu, tako da bebe to mogu lako da svare. Govorili smo o tome da odrasli baš ne mogu u potpunosti da svare kazein, tako da nije najzdravija hrana, mleko nije najzdravija hrana za odrasle, ali dakle može da se uporedi. Također belance u jajetu koje ima puno albumina, to su sve gradivne belančevine, međutim ova specifična gradivna belančevina u matičnom mleču ne može nigde drugde da se nađe, čak ni među insektima. Dakle, kada se uporede baze podataka za gene tih proteina matičnog mleča, jedini sličan protein se nalazi u jednoj bakteriji koja je izuzetno otporna na radijaciju. Tako da lekovito dejstvo matičnog mleča može recimo kod ljudi koji moraju da se snimaju rentgenom i često idu na zračenje zbog tretmana kancera i tako dalje. Samo da se ogradim da kažem da govorim u svoje lično ime, a također nisam lekar, tako da ću izneti neka lekovita dejstva, čisto ono što literatura kaže, ali dakle svako mora za sebe i u konsultaciji sa svojim lekarom da odluči šta će da koristi, pogotovo zato što su pčelinji proizvodi na različite načine mogu da izazivaju alergije. Dakle, neko može da bude alergičan na matični mleč, onda ne sme njega da koristi. Neko može da bude alergičan na pčelinji hleb ili taj polen, onda to ne sme da koristi. Dijabetičari ne bi trebali da koriste med, osim uz nadzor lekara i tako dalje i tako dalje. Dakle, svi ovi pčelinji proizvodi, oni imaju veliki zdravstveni medicinski potencijal i lekovite efekte, ali ne spadaju u mainstream medicinu koja se uglavnom bavi
nekakvom proizvodnjom veštačkih hemikalija, tako da je po strani, ali bez obzira na to, dakle, svako mora dobro da prouči i pogotovo na alergije, jer za nekoga može da bude fatalno ako uzme neki proizvod na koji je alergičan. Matični mleč, dakle, sadrži najrazličitija jedinjenja i jako je bitan za regeneraciju, recimo za plodnost. Pokazano je na eksperimentima da čak kod malih sisara laboratorijskih povećava plodnost, dakle, ako ima problema sa, ako neko ne može da ostane u drugom stanju, savjetuje se matični mleč. Ono što je kod njega zanimljivo, ima toliko mnogo aktivnih supstanci koje su osetljive na toplotu, treba da se čuva u frižideru. Nekad se čuva kao prah, dakle mogu kapsule da se naprave ako se odstrani voda iz njega, ali pravi matični mleč koji se sakuplja, dakle, iz košnice, on je kao beličasta polutečnost, pol kao želatin koji mora da se čuva u frižideru. Dakle, i da se konzumira relativno brzo. Prilično je skup jer je mala količina toga dostupna. I, dakle, i za druge stvari, za generalno pojačavanje imunog sistema, za pojačavanje metabolizma i mnoge druge stvari. Dakle, može svako da pogleda na internetu čitavu listu toga što matični mleč može da doprinese. Treći dar čoveku, eto da vidimo o propolisu. Dakle, propolis je smolasta smeša koju pčele koriste da oblože iznutra kao izolaciju, da oblože košnicu ili duplju u kojoj prave svoju koloniju. Takođe da suze ulaz u košnicu, zato se zove propolis. Polis znači grad na grčkom, tako da tim sužavanjem ulaza u košnicu one bolje mogu, stražari, vojnici bolje mogu da brane košnicu u slučaju napada strašljena ili ovsa ili nekog drugog insekta. I ima mnoge druge funkcije, nešto od toga smo spominjali govoreći o arhitekturi kod pčele. Sad, ono što je zanimljivo kod propolisa jeste da on otprilike 50-55% su biljne smole, zatim negde od 8 do 10% sadrži biljna ulja. Osim toga, takođe sadrži malu količinu polena, ali zanimljivo je da sadrži 30% voska. A vosak sam po sebi je izuzetno kompleksan, dakle ja ću govoriti par reči o vosku, izuzetno kompleksan, dakle ima preko 300 različitih organskih jedinjenja, tako da je zapravo propolis najkompleksniji od svih proizvoda pčele, kompleksniji od voska, jer vosak je samo sastojak propolisa, dakle pčele mešaju to što sakupe biljne smole i ulja, mešaju sa voskom iz svojih tela žvaću, verovatno dodaju još neke hemikalije iz svoje pljuvačke, tako da možemo da smatramo da je propolis proizvod pčelinjeg društva. Sadrži vrlo malo vode, dakle negde do 8% i uglavnom, pošto su organska jedinjenja koja su hidrofobna, uglavnom može u organskim rastvaračima da se rastvori ili u etil alkohol. Tako da postoje alkoholne tinkture propolisa i recimo u uslovima viroza i kijevica i prehlada, gripa, dobro je uzimati propolis. Naravno, propolis takođe sadrži oko 5% polena, tako da oni koji su alergični na polena ne bi trebali da uzimaju propolis. I zanimljivo je recimo da propolis, pošto ga koriste kao deo higijene u svom društvu, koje je inače uvek tamno i vlažno, da se ne bi razvijele bakterije i gljivice, ima izuzetno snažno baktericidno antiviralno dejstvo, praktično ubija sve, kao na pijaci kad neko prodaje eliksire koji sve leče, ovo bukvalno sve leče, dakle propolis uništava i bakterije i viruse, obično jedna hemikalija uništava ili viruse ili bakterije, ne jedno i drugo. Propolis sve to uništava različitim svojim komponentama, plus uništava i gljivice, dakle one kvasce koji nisu dobri, različite gljivice, čak i jednoćelijske životinjice, postoje različiti paraziti. Jednoćelijski
čak i njih, dakle, uništava i izaziva lizu tih ćelija, a može da bude dobar, recimo ako neko ima problema sa desnima, može mućkanje propolisa uz takođe pčelinji vosak, žvakanje pčelinjeg voska može mnogo da pomogne. Takođe je korigens, pošto sadrži eterična ulja, tako da ostavlja lepu aromu u ustima i mnogo drugih stvari. Dakle, osim toga ima i u različitim studijama je pokazano, dakle, da ima i antitumorna dejstva, antiinflamatorna dejstva, protiv autoimunih oboljenja, dakle, sve moguće stvari. Propolis je vrlo zanimljiv i vrlo korisna materija i dar koji pčela daruje čoveku. Već kad smo pomenuli vosak, da krenemo dalje sa voskom. Dakle, vosak je proizvod pčelinjeg tela, imaju specijalne voštane žlezde koje u jednom periodu života, tačno određenih dana života pčele, aktiviraju i te žlezde, dakle, imaju mala korita na stomaku i u ta korita se izliva tečnost koja je vosak, koja je u tečnom stanju i onda očvrstne u ljuskice i onda pčele ugrađuju taj vosak u saće i takođe u propolis. Ono što je zanimljivo, dakle, vosak uglavnom sadrži različite hidrofobne supstance, ogromna je lista tih različitih supstanci i ja i ne pamtim pojedinačne, ali dakle, čitava organska hemija se nalazi u tom vosku i sad postavlja se pitanje zašto je potrebno tako kompleksna smeša organskih jedinjenja da od toga prave saće. Pa ako imamo u vidu ono što sam na početku pomenuo, da možemo da posmatramo pčele kao živi superorganizam, dakle jednu zajednicu pčela kao živi superorganizam, onda možemo da posmatramo pojedinačne pčele kao ćelije tog organizma, a ćelije luče skelet. Dakle, neke ćelije kao kod nas, ćelije koštanog tkiva luče skelet. Tako da ako čitavu zajednicu pčela posmatramo kao superorganizam, onda je saće zapravo skelet te zajednice, tako da na neki način one luče skelet, lučeći vosak i taj vosak mora da bude stabilan na čitavom nizu različitih temperatura i zbog toga to je jedan od razloga zašto je toliko kompleksan, a osim toga na neki način taj skelet kao da je živ u hemijskom smislu, jer pčele komuniciraju hemijski, dakle one imaju veliki broj žlezda, mislim 12 žlezda sa spoljašnjim lučenjem i šalju različite signale kroz zajednicu. Takođe feromone, dakle i matica i radilice luče različite feromone i sva ta jedinjenja mogu delimično da se rastvore u samoj supstanci voska. Tako da, recimo, kada matica kontroliše ćelije saću koje će da položi jaje, ona obeležava hemijski te ćelije kada se različiti proizvodi, nektar za med i polen unose, pčele sve to obeležavaju, tako da čitavo saće zapravo hemijski govori pčelama šta, gde i kako da rade i gde da idu i zbog toga je toliko kompleksno, dakle preko 300 različitih organskih jedinjenja, a ono što je loša strana kod voska jeste da ta organska jedinjenja takođe rastvaraju i insekticide, herbicide i druge stvari, tako da čovek svojim tretmanom u poljoprivredi zapravo uništava i kvalitet voska i otežava život i rad pčelama, tako da nažalost vosak sam po sebi je izuzetno lekovit. Recimo najbolje je žvakati med koji je u saću ako je saće prirodno, ali je vrlo teško doći do prirodnog saća jer se satne podloge prave od recirkuliranog voska, starog voska i dodaju se još i parafini i različite stvari koje nisu prirodne, tako da se gubi kvalitet. Ali, dakle, ako znamo nekog pčelara koji isključivo prirodno gaji pčele, na vosku kome se i toj satnoj osnovi na koju se ne dodaje ništa i ako ne tretira s antibioticima, ili antibiotici mogu da uđu u vosak, neki od njih,
Onda je vosak izuzetno zdrav, dakle protiv alergija. Recimo vosak je jedina stvar koju sam ja lično probao, kao student sam imao problema sa alergijama, imao sam alergiju na prašinu. I to nije sezonska alergija, nego je stalno tu, tako da ne možete da je se rešite, nije kao ono kada cveta trava ili neko cveće, pa to prođe, to je jednom godišnje. Međutim, prašine uvek ima. Tako da sam imao velikih problema dok nisam počeo da žvačem med u saću i to je kao žvaka, dakle ako neko voli da žvače žvake, ima tu naviku, ovo je najzdravija žvaka, osim toga saće kada se duže vremena žvače, recimo 20 minuta, pola sata, polako se kruni i to može da se proguta i nije štetno, naravno ako je čisti prirodan vosak. I dakle rešio sam taj problem sa alergijama, ali kažem opet treba paziti jer pčelinji proizvodi mogu da izazovu alergiju. Vosak ne toliko izraženo koliko neki drugi proizvodi kao recimo matični mleč ili polen i pčelinji otrov, ali ipak treba biti oprezan sa time. Ono što je zanimljivo je da kompleksnost pčelinjeg voska je takva da i posle nekoliko hiljada godina zadržava svoje svojstva. Recimo zna se iz egipatskih grobnica, grobova, vosak je još uvek kvalitetan, dakle posle nekoliko hiljada godina neverovatna supstanca ili smeša različitih supstanci. Egipćani su koristili pčelinji vosak za mumificiranje, a takođe su ga koristili za finu grančariju, dakle oblagali su finu grančariju, naročito slikanu sa pčelinjim voskom da bi sačuvali svežinu i sjaj svega toga. Zatim su ga dodavali u raznu kozmetiku. Egipćani su praktično bili prvi narod za koji znamo da su intenzivno imali kozmetiku razvijenu i različite pomade i tako dalje. Mnogi od njih su dodavali pčelinji vosak. A najzanimljivija stvar kod pčelinjeg, naravno u 19. i u 20. veku je plastika, nažalost, zamenila pčelinji vosak i donela sve ružne stvari i zagađenje sveta, jer uvek mislimo da smo pametniji od prirode, ali dakle do 19. veka je vosak bio jako bitan za različite stvari, za različitu industriju, čak i danas u elektronskoj industriji se koristi vosak i u nekim drugim industrijama, u tekstilnoj industriji. Ali ono što je najzanimljivije kod voska, dakle pre nego što nam je Nikola Tesla doneo osvetljenje preko neizmenične struje, ljudi su se grejali, dakle ne grejali nego osvetljavali prostor noću ili onim lampama na određeno ulje ili voštanim svećama. Dakle, voštane sveće su bile jako bitne i taj pravi prirodni vosak vrlo retko danas može da se nađe da neko još uvek proizvodi prave voštane sveće od pravog pčelinjeg voska, ali može da se nađe, tako da ja kažem pčela je evanđelje prirode i jedan od simbola pčele i ta svetlost koju je u mraku donela čoveku preko voska, dakle preko sveća koje sagorevamo i oslobađamo ili oslobađali smo dugi period vremena svetlost, tako da ta svetlost je na neki način simbol božanske prisutnosti i često je prisutna, dakle, i u verskoj službi, u raznim denominacijama, čak i u raznim religijama, tako da ne treba da smetnemo sa uma pre nego što smo dobili sijalice koje rade na struju. Pčelinji vosak je bio izuzetno značajan da čovjeku donese svetlost noću. Da kažem par reči o pčelinjem hlebu, koji je izuzetno zanimljiva materija. Dakle, može da se nađe takozvani pčelinji polen. Šta rade pčelari? Postave mrežicu na ulazu košnicu i onda pčele koje sakupljaju polen, dakle neke pčele sakupljaju nektar, a neke sakupljaju polen. Polen je neophodan kao hrana mladim radilicama, ali i larvama, dakle starijim larvama, jer je glavni izvor belančevina ili proteina. U medu ima jako malo belančevina, tako da je pčelama potreban polen da bi dobili belančevine. Ali prirodni polen koji se sakuplja sa biljaka zapravo je vrlo teško da se stvari, zato što polenova zrna imaju jaku ovojnicu koja izaziva imunnu reakciju kod nekih ljudi, dakle alergije.
i teško se vari i to treba da se na neki način svari i pripremi da bi moglo da bude dobar izvor belančevina, a za pčele jeste dobar izvor belančevina, jer zanimljivo je da dakle, pčelinji polen ili pčelinji hleb sadrži isto tako negde oko 20% belančevina, što je izuzetno snažna hrana. Kada uporedimo recimo sa mesom, tu je negde čak u nekim slučajima ima više belančevina u pčelinjem polenu nego u mesu. Sad, dakle, pčelari postave tu mrežicu i onda pčele sakupljaju polen u svoje košarice na zadnjim nogama i kada ulaze u košnicu moraju da se provuku kroz mrežu i onda im spadne sa nogu, sa košarica taj polen i onda se to kupi. To je takozvani korbikularni polen, jer korbikula je ta košarica na zadnjim nogama. Međutim, to nije dovršen pčelinji hleb, to nije potpuno fermentisan pčelinji hleb. Idealno ako znamo pčelar ili ako se sami bavimo pčelarstvom, ako pčele imaju dovoljno, dakle, za svoje potrebe, da uzmemo malo od njihovog pčelinjeg hleba koji zapečate, koji je gotov i prevreo, i to je izuzetno zdrava i jaka hrana. Dakle, ne samo to, ali da bude neki suplement, neki dodatak hrani i lekovit je i izuzetno jak. Koja je razlika između polena, korbikularnog polena i pčelinjeg hleba? Pa polen u prirodi sadrži različite bakterije koje mogu da budu i štetne i pčela tokom sakupljanja polena, kada ga oblikuje, dakle, u te grumunjice koje će da nosi na svojim zadnjim nogama, ona dodaje pljuvačku i različite enzime pljuvačke, različite komponente i tu već na putu, praktično u letu, u vazduhu, počinje varenje pčelinjeg hleba. I to je taj korbikularni polen koji već ima drugačiji procenat bakterija i drugih mikroorganizama u sebi, dakle drastično je smanjen broj štetnih bakterija, već se tu dodaju neke korisne bakterije, ali još uvek kvalitet delimično počinje varenje, dakle tih proteina, ali to je još uvek nedovoljno. Tako da je taj korbikularni polen, ono što je dostupno na tržištu, svakako bolji od polena u cveću, ali to još nije dovršen pčelinji proizvod. I onda pčele unesu taj polen unutra u zajednicu, dodaju, dakle, još određene komponente iz svojih pljuvačnih žlezda i taj polen treba da odstoji neko vreme i da fermentiše. Sad mi koristimo fermentaciju, recimo da pravimo hleb, jogurt i pivo, koristimo vrenje, ali u tom vrenju koristimo samo par vrsta mikroorganizama, malo kod sireva je to bogatije, ali uglavnom za mlečno-kiselinsko vrenje samo neke laktobacile koristimo. A pčele, da bi napravile pčelinji hleb, one u njega dodaju, dakle taj završni proizvod, one u njega dodaju preko 100 vrsta gljivica, 81 vrstu kvasca i 29 vrsta bakterija. I to se malo razlikuje u zavisnosti od podneblja, međutim većina tih mikroorganizama su specifični za pčelinje kolonije i nalaze se širom sveta, kao što je pčela širom sveta, tako se i te hemikalije nalaze širom sveta, zapravo ne hemikalije, nego sojevi bakterija i drugih mikroorganizama, ali zanimljivo je da neki postoje samo u pčelinjoj zajednici. Tako da su pčele zapravo mikrobijalni farmeri, pored mnogo drugih stvari koje rade, mikrobijalni farmeri, što znači da gaje mikroorganizme koji onda fermentišu polen i prave ono što je pčelama potrebno, odnosno taj pčelinji hleb. I konačno, kada je fermentacija pčelinjeg hleba završena, onda glavama sabiju, dakle kao sa tučkom sabiju taj polen, odnosno fermentirani pčelinji hleb, u ćelije sača koje su blizu legla, dakle blizu larvi, tako da mogu da hrane larvi sa time. I ako će duže vremena da odstoji, dakle ako je to zaliha koju ne koriste odmah, onda to preliju sa malom količinom meda i onda zapečate. I to je vrlo zanimljivo, med ima svoja antimikrobna dejstva i organske kiseline koje su kao konzervansi,
tako da pčele na neki način znaju da kada završe fermentaciju pčelinjeg hleba, da se ipak ne bi ubuđao ili da se ne bi nešto dogodilo nepredviđeno, za svaki slučaj ga preliju sa medom, tako da zapravo ima ukus kao medeni kolačići. Zanimljivo je da su, dakle, Jevreji, sad da napravimo vezu sa Biblijom, Jevreji kada su bili u egipatskom ropstvu, oni su dobili od Boga, zapravo kada su izašli iz ropstva, kada su bili u pustinji, dobili su od Boga hleb sa neba, manu, kojom su se hranili. Veliki broj, dakle, ljudi koji je tamo bio, računa se bar par miliona ljudi je bilo, hranili su se usred pustinje sa potpuno neprirodnom hranom koja im je dolazila sa neba i kažu da je ta hrana bila beličasta i da je imala ukus kao medeni kolači. Tako da pčele prave pčelinji hleb u koji na kraju dodaju malo meda i on ima ukus koji ima aromu meda, a također dolazi sa neba, pošto proces fermentacije već počinje dok pčele lete sa livade nazad u košnicu, njihovim tim košaricama već počinje proces fermentacije. I zatim sa time, dakle, hrane svoje larve i to je glavni izvor proteina. Pčelinji hleb je izuzetno zdrav i jaka hrana, dakle sadrži različite vitamine i mikroorganizmi koji su u njemu mogu da stabilizuju našu crevnu floru, dakle i sa tog stanovišta je izuzetno lekovit, a također ima, kao i svi drugi proizvodi pčelinjeg društva, ima različite antimikrobne dejstva. Međutim, trebamo biti oprezni jer od svih proizvoda pčele, taj pčelinji hleb ili korbikularni polen i pčelinji otrov su najopasnije što se tiče alergijskih i imunih reakcija, tako da treba da budemo oprezni. Ako smo alergični na polen, ne treba da to konzumiramo. Pre nego što krenem na završni dar, med, još da kažem par reči o pčelinjem otrovu. Dakle, pčelinji otrov ili apitoksin je proizvod žlezde koja je povezana sa žaokom i pčela, dakle, sa svojom žaokom kada ubode, ona ima specijalnu pumpu koja pumpa taj otrov još neko vreme, oko 1 minut, u kožu napadača. Naravno ima odbrambenu ulogu, ali pčela mora da brani svoje blago, dakle da brani med koji je izuzetno energetski bogat od različitih napadača i veličina tih napadača je u velikom dijapazonu, dakle od medveda, koji su najveće životinje koje mogu da napadnu u prirodi pčelinje društvo, pa sve do osa i stršnjena i drugih pčela, tako da taj pčelinji otrov treba u sebi da sadrži komponente koje će biti dovoljno snažne da zaustave jednog medveda, ali isto tako i komponente koje će biti precizne da zaustave i da ubiju insekte, ako neki insekti ili mali glodari, recimo miševi isto vole da uđu nekada u košnicu, ako oni napadnu košnicu, tako da pčelinji otrov je po svom sastavu veoma sličan i po jačini također veoma sličan otrovu kobre. Međutim, toliko je mala količina kod jedne pčele tog pčelinjeg otrova da naravno nije tako opasan i smrtonosan kao otrov kobre, ali spada u sličnu grupu otrova. Često ljudi misle da je mravlja kiselina glavni sastojak pčelinjeg otrova, to nije tačno, skoro da uopšte nema, vrlo mala koncentracija mravlje kiseline. Jedino neki mravi imaju mravlju kiselinu za odbranu, pa onda ljudi misle, to je to evolucionističko mišljenje, ako je priroda jednom napravila taj tip otrova, onda će sve himenoptere, sve opnokrilci, jer su mravi isto opnokrilci kao i pčele, svi će imati mravlju kiselinu, nije tako. Dakle, pčelinji otrov je potpuno drugačiji od mravlje kiseline, mnogo je kompleksniji i praktično ima 3 grupe različitih hemikalija. Sam po sebi jeste opasan, recimo ako nekoga izbode veliki broj pčela, to je mnogi ljudi umru, dakle, od uboda pčela. Postoje te afrikanizovane pčele koje su iz Brazila došle na jug
Severne Amerike i svake godine ima žrtava. To je jedna priča za sebe koju ne bih sada da otvaram, ali ono što je zanimljivo jeste da pojedinačni ubodi pčele, ako nismo alergični, ako smo alergični na pčelinji otrov, onda jedan ubod može da bude fatalan, može da izazove taj anafilaktički šok, ali ako nismo, mada možemo tokom života da postanemo alergični, iako nismo, tako da nikad nije sigurno. Pčelari često dobiju ubode pčela. Postoji u narodu verovanje da recimo artritis i ta oboljenja zglobova pčelari ne dobijaju, međutim nije tačno. Dakle, te komponente pčelinjeg otrova ipak statistički gledano na veliku populaciju ipak povećavaju incidencu artritisa, tako da pčelari imaju malo više artritisa nego drugi ljudi. To je obično nešto što verovatno će se ljudi iznenaditi, ali je zdrav za neke druge stvari. Generalno govoreći, dakle, pčelinji otrov, pojedinačni ubodi donose više koristi nego štete za različite neuralgije, za imunni sistem, ako nismo preosetljivi, odnosno alergični na njega. Ali ono što je najvažnije kod pčelinjeg otrova jeste da su to proizvodi pčele, dakle i to proizvodi pčelinje telo, koji mogu da se iskoriste i da se izoluju u farmaciji, dakle da koristimo na bazi pčelinjih produkata farmaceutske komponente, kao što i iz drugih otrova, dakle iz zmijskog otrova mogu da se izoluju lekovi i za različite nervne oboljenja i srčana oboljenja, jer sve te hemikalije koje su u visokoj koncentraciji otrov i u velikoj količini mogu da budu lek u maloj količini. Tako da je pčelinji otrov ili apitoksin jako bitan za čitavu jednu granu industrije, farmaceutske industrije apiterapije. I samo da kažem, dakle, da postoje 3 grupe jedinjenja unutar pčelinjeg otrova. Jedno su enzimi, dakle belančevine koje imaju enzimatsku funkciju, zatim peptidi, to su isto lanci aminokiselina i manje organska jedinjenja koja su biološki aktivna. Što se enzima tiče, dakle ima ih nekoliko, najvažniji su fosfolipaza A i hijaluronidaza. Sad zašto ova 2 enzima? Pa fosfolipaza zapravo uništava ćelijsku membranu, tako da kada nas pčela ubode, ona sa fosfolipazom lizira naše ćelije i naravno osjećamo bol jer su tu i nervni završeci, a hijaluronidaza uništava vezivno tkivo. Dakle, hijaluronska kiselina je bitna komponenta vezivnog tkiva, tako da može dublje da prodre otrov. Osim toga što ona pumpa stalno otrov, dakle, 1 minut ostane ta žlezda zakačena, inače pčela žrtvuje svoj život jer ta žlezda čitava izađe iz njenog tela i dalje pumpa otrov unutra. Ta hijaluronidaza će učiniti da otrov bude delotvorniji, dakle da dublje uđe u telo. Glavni sastojak pčelinjeg otrova je peptid melitin, koji ima, mislim, 40 nešto aminokiselina i zanimljivo je, nije zapravo toksin sam po sebi, nego je deterđent. A deterđenti su isto bitni da buše rupe u ćelijskim membranama. U molekularnoj biologiji se često dodaju različiti deterđenti kada želimo da određene hemikalije uđu u ćeliju i da tamo izvrše ili bojenje ili neku drugu akciju. Tako da melitin je otprilike 30% suve mase pčelinjeg otrova i glavna komponenta pčelinjeg otrova. Zanimljiv je jedan peptid koji su nazvali peptid 401, koji napada isključivo jedan tip naših ćelija, a to su mastocisti. Dakle, mastocisti su deo našeg ćelijskog imunog sistema koji proizvode histamin. I ljudi koji imaju alergije imaju problema sa tom hipersenzitivnošću mastocista koji oslobađaju histamin sistemski, dakle ne na mestu infekcije, recimo to povećava inflamaciju i crvenilo, nego generalno. I sad taj peptid 401, dakle, napada naše mastociste, aktivira ih tako da oni luče histamin. Drugim rečima, kada oteknemo posle uboda pčele,
većina tog histamina sami proizvodimo. Dakle, pčelinji otrov je toliko pametan da aktivira našu proizvodnju histamina preko naših mastocista. I sad kako je evolucija mogla to da zna da mastocisti to proizvodi, da će taj peptid biti specifični aktivator mastocista, mora dakle viši je to morao da učini. Također postoji mala količina histamina i drugih aktivnih bioloških, recimo nekih neurotransmitera, dopamina, noradrenalina, također u tom otrovu, ali njihova koncentracija je suviše mala za čoveka, tako da su oni zaduženi da ubijaju male napadače, dakle insekte i male sisare, tako da pčela ima čitav dijapazon, u svom otrovu ima čitav dijapazon aktivnih supstanci da može da reši probleme od medveda, dakle da odbije medveda, od košnice pa sve do malih napadača. I ostalo je, dakle, da kažemo par reči o medu. O medu može jako mnogo da se kaže, ima različitih vrsta medova koji se sakupljaju sa različitih biljaka, različiti su po kvalitetu, neki su gušći, neki su tečniji, recimo bagremov med je jedan od najtečnijih, dok obično livadski med je gušći. I sad šta je zapravo med i kako med nastaje, to je posebna priča koju ću sad posvetiti malo više pažnje. Dakle, evo posle kratke pauze da nastavim sa priču o medu, samo jedna mala korekcija, dakle nisu mastocisti, nego su mastociti ćelije koje proizvode histamin u našem imunom sistemu, koji sam pomenuo govoreći o apitoksinu. Dakle, o medu ima puno toga da se kaže, ali eto neke najvažnije stvari. Osim ovog meda koje pčele sakupljaju iz nektara, dakle med je proizvod koji se pravi od nektara ili tog cvetnog soka koji se nalazi u cvetovima i koji pčele sakupljaju. Pčele također mogu da pravi takozvani šumski med ili medljiku koju sakupljaju sa drveća i listopadnog i četinarskog i to isto uparavaju, ponekad čak i od biljnih vaši, to se zna recimo za mrave. Mravi nekada gaje biljne vaši i onda ih tapkaju antenama po stomaku da biljne vaši ispuste sok i onda mravi se time hrane. Dakle, mravi mogu da budu stočari, neke vrste mrava. Pčele isto mogu da sakupljaju od biljnih vaši taj sladak sok, a također i od zrelog voća. Dakle, ako voće pukne, ako ima neko nagnječenje ili tako nešto, često ćemo vidjeti na pijaci, recimo ako je neko voće prezrelo pa ostane tamo, pčele se sakupe i dakle, skupljaju taj sok. I naravno, neko će da pomisli, pa dobro, sad to alkohol po strani, alkohol će da ispari i u samom procesu obrade neće biti mnogo alkohola, tako da tu nema alkoholnog vrenja. Pčele ne prave rakiju nego med, ali dakle i kada koriste taj sok, kada prave medljiku, ako koriste voćni sok, one time zapravo, čak i ako na drvetu to rade, naravno pijaca je neprirodno mesto, ali na drvetu kada je neki plod malo oštećen, izreli i ispušta sok, pčele na time način zapravo dehidratišu mesto oštećenja, tako da većinom i ti plodovi mogu da se iskoriste, inače bi se ubuđavili i pokvarili, tako da i tu neku vrstu službe rade pčele, na neki način saniraju rane na plodovima dok sakupljaju sladak sok plodova. Dakle, sve što je slatko pčele će da sakupljaju i pravit će i tu medljiku, ali dakle ona je skuplja i manje ima, teže se nađe, malo je jača, malo je teže za varenje, ali je i ona lekovita zato što sadrži različite komponenti iz biljaka koje inače ne nalazimo u medu. Kako pčele proizvode med? Dakle, pčela jeste proizvođač meda, ona sakuplja nektar i taj nektar unosi, dakle ima surlicu, specijalnu pumpu i dok sakuplja nektar puni voljku. Voljka je unutra u telu pčele, ali nije njen stomak, nego pripada celoj zajednici. Dakle, pomenuo sam da je pčela kao vrsta superorganizam, tako da svaka voljka ne pripada samoj pčeli, nego pripada čitavoj zajednici.
i u toj voljci počinje već prerada nektara u med, dakle dodaju se neke komponente, neki enzimi iz pljuvačnih žlezda tokom samog prebacivanja nektara u voljku. Osim toga, u voljci unutra postoji kao neka vrsta malih usta ili češalj koji može da čisti polen iz nektara, jer vrlo je teško sakupiti nektara da ne bude tu i polena kad pčela zavuče glavu, ali je bitno da polena bude jako malo u medu. Tako da pčele vrše, dakle kao filter su, samo telo pčele kao filter, tako da odstranjuje polen iz uzorka unutar svog tela i taj polen sa tim češljima može da pojede, ali nektar čuva. I ima malo polena u svakom medu, nekoliko procenata, 2-3%, i ako su ljudi alergični na polen, onda ne bi trebali da konzumiraju med. Takođe, dijabetičari ne bi trebali da konzumiraju med, ali pošto med sadrži uglavnom monosaharide, dakle proste šećere koji direktno ulaze u krv, glukoza i fruktoza, onda ako je neko na inzulinu, pa u slučaju da dođe do hipoglikemije, naravno uz savjet i nadzor lekara, jer ja nisam lekar, dobro imati med kod kuće, jer to je najbrži način zapravo da se povisi koncentracija glukoze u krvi. Za one koji su zdravi, med je izuzetno zdrava hrana, dakle, ali ne treba preterivati, otprilike 1 supljena kašika, najbolje ujutro, nekad na prazan stomak ili za doručak, ili ako smo u nekom velikom poslu pa nam treba energije, uvek je bolje uzeti kašiku meda nego šećer, jer med je otprilike 6 puta efikasniji od šećera u kocki ili kristalnog šećera koji koristimo, koji je disaharid i teže se vari, štetnije za nas. Sad, pre nego što krenem na medicinske svojstva i na zdravstvene svojstva meda, samo da kažem, da završim tu priču kako pčele zapravo prave med. Posao nije toliko kompleksan kao što je posao oko pravljenja pčelinjeg hleba. Dakle, pčelinji hleb je najkompleksniji dar koji pčela daje čoveku, ali retko ga uzimamo tako kao gotov dar. Ali med, dakle, većina nas je konzumirala tokom našeg života, ili smo bar probali, znamo šta je med. Dakle, možda ne treba puno da razmišljamo kako se med pravi, jer nekome baš možda neće doprineti apetitu. Međutim, treba da imamo u vidu da je pčela izuzetno čist organizam i ona je na neki način domaća životinja i od svih domaćih životinja koje mi gajimo, recimo ako su kokoške pa uzmemo jaje ili ako je krava pa uzmemo mleko, mi uglavnom te domaće životinje koje gajimo zbog hrane, dakle mleko, jaja, te domaće životinje i ubijamo pa jedemo meso, nažalost. Međutim, kod pčele je drugačije. Pčela je jedina domaća životinja koju ne ubijamo, dakle, nego koristimo med i neke druge proizvode, a one same ostaju tu sa nama, dakle imaju na neki način povlašten položaj. Naravno, u svakom pravilu ima izuzetka, u jugoistočnoj Aziji, dakle na nekim mestima se jedu larve pčela. Generalno govoreći, Azijati tradicionalno konzumiraju insekte više nego ostatak svetske populacije. Dakle, ali uglavnom ne jedemo pčelu, one domaće životinje koju ne jedemo, a čije produkte koristimo. Sad, mislim, neko bi mogao da izgubi apetit razmišljajući odakle nam dolazi kokošije jaje i odakle nam dolazi kravlje mleko, tako da nije mnogo velika razlika, ali generalno govoreći, pčela kada sakupi nektar u voljku i kada dođe u košnicu, ona će da isprazni sadržaj te voljke u saće, drugim rečima povratit će taj nektar koji je već delimično obrađen. I ono što je zanimljivo jeste da kada pčele deponuju nektar u saće, prvo ga deponuju u one prazne ćelije saća koje su najbliže leglu, gde su larve. Zašto?
Zato što je kod larvi najviša temperatura. One se razvijaju i treba im najviša temperatura, preko 30 stepeni unutra, a nektar sadrži suviše vode u sebi. Da bi se napravio med, treba da se upari, kao kada mi pravimo pekmeze ili džemove, pa uparimo materijal voća, da smanjimo količinu vode i da povećamo koncentraciju šećera koji samim time prirodno deluje kao konzervans. Tako isto i pčele. Dakle, pčele su domaćice koje upare nektar i prvo ga donesu kod tih ćelija koje su najbliže leglu. Međutim, kasnije ga prebacuju, dakle, iz ćelije u ćeliju, pomere ga dalje, kako nektar zri ili kako med zri, tako ga pčele prebacuju i on prelazi kroz nekoliko pčela, dakle, kroz njihove voljke prođe dok se konačno ne upari u koncentraciju koja je potrebna i onda ga zapečate hermetički. Postavlja se pitanje kako pčele znaju koliku koncentraciju vode treba da postignu, odnosno da smanje. Da, i one kada uparavaju nektar, onda ga premažu na zidove da povećaju površinu na zidove te ćelije, dakle ne napune ćeliju, nego stave malo pa uparavaju na zidovima i onda pokupe, tako da bi se veće površine vode isparavala i postavlja se pitanje kako pčele znaju kada su dostigle 20% količine vlage ili vode, jer tu negde preko 20% može med da se pokvari, ali ako se smanji do 20 ili nešto manje od 20% vode u medu, onda je koncentracija šećera tolika da mikroorganizmi ne mogu da se razvijaju. Naravno, pčele dodaju i mnoge druge aktivne komponente, prirodne antibiotike i mnoge druge stvari, ali je bitno da upare med. I kako one to znaju? Pa imaju specijalne receptore, takozvane osmoreceptore, kojima mogu da mere osmotski pritisak, jer šećer pravi osmotski pritisak, tako da one osete kada je med dovoljno uparen i onda mogu da napune te mednosaće i da ga poklope sa poklopcima od voska i hermetički zatvore, dakle kao konzerve. Tako da se med ne kvari, osim ako ga koriste, dakle, za ishranu, onda je otvoreno i onda uzimaju koliko im je potrebno za njihove potrebe. Sama proizvodnja meda ima fantastičnu statistiku. Recimo, koliko toga pčele treba da urade, radilice, da bi napravile 1 kilogram meda. Jedna pčela, pojedinačna pčela, tokom svog života ne može da napravi ili da sakupi više od nekih 3 grama meda, ali to je tokom čitavog života koji traje oko mjesec dana. Naravno, ne potroše svo to vreme za sakupljanje, prvo rade u košnici, onda posle idu na sakupljačke letove, ali je zanimljivo da, dakle, koliko stane u tu jednu voljku, treba otprilike 20.000 zapremina voljke za 1 kilogram meda. Pri tome količina nektara je negde 3 puta veća, dakle nektar ima znatno više vode i to treba da se upari na ispod 20% vode. Većina sadržaja meda će biti monosaharidi, dakle prosti šećeri, glukoza i fruktoza. Glukoza tu negde 30-35%, fruktoza negde 40 do 45% sadržaja meda. Dakle, med je uglavnom šećer, ali mnogo kvalitetniji šećer koji direktno ulazi u krv, kako kod nas, tako i kod pčele. I one varenjem, dakle, iz pljuvačke ubacuju u nektar enzime koji će, recimo, disaharide, saharozu da razbiju u monosaharide, tako da praktično pčele za nas svare med i skrob i sve druge kompleksnije polisaharide one razbiju tako da naprave uglavnom smešu glukoze i fruktoze, što je najzdraviji šećer koji možemo da koristimo. Jeste, med je skup, ali je 6 puta efikasniji. Dakle, treba nam 6 kila šećera u kristalu da zameni 1 kilogram meda, pogotovo što je med u tečnom stanju. Naravno, ako kristališe nije problem za čoveka, možemo da ga koristimo, to znači da je kvalitetan, ali tečnost, med kao tečnost je mnogo zapremina za 1 kilogram je manje nego koliko nam zapremina treba za 1 kilogram kristalnog šećera. Tako da to dođe na svoje
Naravno, idealno je ako znamo, ako sami proizvodimo na zdrav način bez različitih hemikalija med, ili ako znamo nekog pčelara koji se predano bavi time. I obično ako se na veliko pravi med, dakle ako je industrializovana proizvodnja, onda se dodaje sve i svašta, i prehrana pčela tokom zime, i antibiotici, i 300 čuda. Sve to može da završi u medu, tako da iako su ti pčelinji proizvodi izuzetno zdravi kada su prirodni, mi ljudi, nažalost, možemo sve da pokvarimo, pa tako i med. Naravno, sa medom može da se i vara, mogu ljudi da dodaju šećerni sirup unutra i postoje analize koje mogu da pokažu da li je med prirodan ili je dodavano nešto. Najbolje da med nije termički obrađen, jer sadrži vitamine B1, 2, 3, B6, vitamin C, K. Vitamin C će da bude uništen u potpunosti ako se termički obrađuje med, tako da ako i želimo da ga otopimo, ako je kristalisao, to treba da radimo na relativno niskoj temperaturi, na 40 stepeni. Takođe i enzimi koje pčele dodaju su prisutne u medu, i ako želimo da ih imamo, one olakšavaju ti enzimi olakšavaju varenje, onda treba da pazimo da termički ne obrađujemo jako med. Dakle, da se vratim statistici o medu, da bi napravili 1 kg meda, pčele treba da prevale oko 150.000 km u jednom smeru, što znači u dva smera oko 300 do 350.000 km u zavisnosti koliko je cveće daleko od košnice, a to je otprilike udaljenost do meseca ili nekoliko puta oko zemlje za 1 kg meda. I količina rada koji pčele ulože se računa da je negde 75.000 radnih sati za 1 kg meda. Dakle, kada konzumiramo med, treba malo da imamo strahopoštovanja i za samog radnika, a pogotovo za onoga koji je stvorio pčelu, koji je osmislio sve to. Zamislimo jednog insekta koji je tako dizajniran i tako osmišljen da nam daje jednu od najkvalitetnijih hrana koje postoje u prirodi. Što se tiče lekovitosti meda, med sadrži različite organska jedinjenja koje su baktericidna, fungicidna. Postavlja se pitanje da li pčele u samoj proizvodnji meda, da li koriste mikroorganizme kao što ih koriste u proizvodnji pčelinjeg hleba. Koliko mi je poznato za sad nije potpuno jasno, ali su izolovane bakterije i gljivice koje postoje samo u pčelinjem društvu. Dakle, glukonobakter, glukoza kao šećer, je bakterija koja ima afinitet za šećer, ona se nalazi u košnici, nema inače u prirodi. I isto tako određeni kvasci koji mogu da podnesu izuzetno visoke koncentracije šećera, dakle izuzetno visok osmotski pritisak, i to su ti neki specifični kvasci, nekoliko vrsta koje se nalaze tu. Je sad, da li i med je na neki način fermentisan radom tih mikroorganizama, još uvek nemamo dovoljno znanja, ali je sasvim moguće. Što se tiče lekovitog dejstva, dakle, pčele dodaju određene lekovite hemikalije na bazi benzola, krezola, dakle kao ono kad se čisti u bolnici, ali su to jako male koncentracije, međutim dovoljne da ubiju mikroorganizme. Tako da je med zdrav, recimo pokazano je kod čira na želucu, onaj bakteriju koji izaziva čir na želucu uništava, ali ono što je, gde je med najkorisniji, jeste u slučaju rana i povreda, jer med svojim visokim osmotskim pritiskom, visokom količinom šećera, ako se premaže preko rane ili opekotine, i za opekotine i za rane je dobar, onda on zapravo prvo pravi zaštitnu površinu, izvlači vlagu, dakle suši ranu, i takođe sprečava da se rana zagadi i da se mikroorganizmi razvijaju, zato što ima svoje izrazito antibakterijsko i antigljivično dejstvo. A osim toga, u medu postoje med ima oko 180 različitih hemikalija u sebi i mnogima se funkcija i različiti efekti i ne znaju,
ali generalno govoreći neke od tih hemikalija mogu da stimulišu rad ćelija i mogu čak i da stimulišu regeneraciju tkiva, dakle smanjivanje količine ožiljnog tkiva, lepo zarastanje rana, tako da nije to u nekoj velikoj praksi danas, ali istorijski gledano ljudi su znali i primenjivali su med u mnogim recepturama svojih lekova tokom istorije. Recimo u starom Egiptu iz papirusa njihovih zapisa znamo da od nekih 900 preparata koje su koristili u medicini dodavali su pčelinji med u nekih 500, dakle više od polovinu preparata. Tako da to je samo jedan mali detalj, dakle med može da pokriva čitav niz različitih oboljenja, pomaže kod autoimunih oboljenja, kao i svi ostali pčelinji proizvodi. Otprilike kada uporedimo različite pčelinje proizvode, oni svi imaju sličan efekat. Na neki način čak i smanjuju efekte radijacije, dakle pomažu oporavak ćelija. Svi pčelinji proizvodi imaju antioksidativna svojstva, dakle bore se protiv onih slobodnih radikala koji mogu da napadaju našu DNK i da ubrzavaju starenje, tako da generalno govoreći ono što nisam spomenuo kod drugih pčelinjih proizvoda, eto sad da spomenem, postoji čitava jedna paleta različitih stvari koje med i drugi pčelinji proizvodi mogu da pomognu čoveku, ali kažem treba biti oprezan, treba se savjetovati sa stručnjacima i dakle ja samo sam izneo činjenice, ono što je do sada otkriveno, mnogo toga ima više kod mene u knjizi, umeđu vremenu, pošto je knjiga pisana, završena 2007. Umeđu vremenu još mnogo toga otkriveno, tako da pčela je neiscrpan izvor informacija i čuda i eto ovih 7 pčelinjih darova koje smo pomenuli je po mene jedno od najvećih čuda, jer direktno preko pčele Bog izliva blagoslove na čovečanstvo. I evo za kraj da pročitam nekoliko tekstova, zapravo 2 teksta iz Biblije, iz Starog Zaveta, gde se spominje med kao simbol Božje mudrosti. Dakle, u pričama, to je Stari Zavet, priče 16. glava 24. stih, neću pročitati ceo stih, samo detalj. Ljubazne su reči saće meda ili sat meda, slast duši. A priče 24. glava 13. i 14. stih, sine moj, jedi med jer je dobar i saće jer je sladak grlu, ili sat jer je sladak grlu tvojemu. Tako će biti poznanje mudrosti duši tvojoj kad je nađeš. Drugim rečima, božanska mudrost ili logos, a kada proučavamo dublje Božju reč, znamo da je to Božji sin, Isus Hristos, kao Božja mudrost koju je Bog imao kod sebe od početka, je predstavljena simbolom meda. Dakle, Biblija odlično poznaje med i naravno isti taj autor je dao i sve ostale pčelinje darove, tako da vidimo da postoji duhovna komponenta koju otkrivamo u Bibliji, odakle Bogu znanje, zapravo odakle piscima Biblije znanje o svemu tome, naravno dolazi od samog Boga. Zahvaljujem se na pažnji.